Hayırlı gün, qadrli jırının suyuşu dostlarımız. Bugün sizin karşınızda шығыш ясы, Qazan şəhəri Yunus Mədəniyyət Sarayı qarşısında işləb kilüşü kişki otları Tatar Xalq Xora kollektivi. Kollektivimizin жетекшisi, Tataristanның ат қазанған сәнғат işлеклisi, professor Ғабитов Мулланур Ғаянович. Баяншыбыз, концертмейстер Татарстанның ат қазанған мәдәният хизмәткәре Сüleymanов Tahir Hafizович. Konser programımız Yaşlıkni sağınğanda deb atalgan. Yaşligim deb üzülüp jırlar edim. Üzülüp jırlay turgan jırsa. Yaşligimni yugurib qaytar edim. Keri qaytar turgan yo'l bo'lsa. Ziya Mansur so'zlarına Tatar xalq jiri Yaşlik. Zülfət sözlərinə Tatar xalq jiri şatırlar.
Dilşat Zaynatova sözleri Zöhre Yıldız. Qarşılığınız sizin için Tatar Xalq Xo'rashida ishlab ijod etuvchi Yigitlar ansambli chiqishyasi. Yigitlar jiri ham Oshma Terezaning Tatar xalq jiri. Never
Бірге жырлап, бірге көңіл ашып, ал суланып атсын ертелер. Матур келешекке мұңлы юллар, матур келешекке ертелер. Қаршалығыз, Балқыш фестивалі лауреаты, мұңлы сандуғашыбыз, Фирдиса Мифтахова. Рафағат Бакиров ижад еткен қабат ұшырашыбыз бит әлі жыры білән. матур көчле тавышлы җырчысын чакырабыз. Каршылыгыз сезнең өчен Рафагат Сиддиков, Нәҗип Иделбай сүзләренә Тәлгать Шәрипов кие туган авылын җырын башкара.
Sahnəyə qızlar ansamblini çağırırıq. Paşalığız, sizin için Nəbi Dəvli sözlerine yazılgan Rüstəm Yakinki'ye sin qaydaydın. Sen
devlet çünkü jidim jilek. Tradiseler, jır bulğanға tatar тілейсен, мұң bulğanға tatar үзейсен. Сәхнә түренә искиткеч мұңлы тавышлы жырчыбызны шақырабыз. Сезнең өчен Насип Гашигуллин «Кайда син» җыры белән.
Birgelem ülgen yaşlıklarım Tuzanlar otlar vakıtlar tatlar Faydatin tavşir faydan yanımın ölüme eylemin Yuvaldım yine yuvaldım yalvardım ahırım Ayratin mavşini fayda yanımın ölüme eylemin Yoksuna edelim tabal benim edelim tabal benim Yoksuna edelim tabal benim edelim tabal benim Birge ol tutuşup, ütik dostlar ömür yılların. Jırlar, mumlar bilen bizik ele mucizalı turmuş yılların. Hürmetli dostlar, hazır çıkış yasisi jırışımızını tınlagan sayın tınlıysı, koşulup jırlıysı ile. Sizin karşınızda iskitkiş mumlu tavuşlu sahne yıldızı, Halklara konkurslar laureatı Zülfiye Şakirova, Askar Usmanov yine Saat Tilleri jırı bilen. Baş alırız. Yüreğimden şan yaradılar, vakit sıradan sinem. Gök uyulan şu minutta yarımına sendir yürgen. Ey ömrümün miratıların saatleri sanay. Vakitler tutkasalar da bölgeler şanay. Ey ömrümün miratıların saatleri sanay. Vakitler tutkasalar da bölgeler şanay. Bizge rattı girdi şuşu saatleri Senin bilen olsaydı ondağın ömürleri Ey ömrümün miratıları saatleri sanay Vakitler tutkasalar da bölgeler şanay Ey ömrümün miratıları saatleri sanay Vakitler tutkasalar da bölgeler şanay Ömürlerde uzar iken, saatler tuzar iken Şeşlerde şallar kırsada birge bulurmaz irgen Ey ömrümün miratıları saatler sanay Vakitler tutkasalar da birge bulurmaz şanay Ey ömrümün miratıları saatler sanay Vakitler tutkasalar da birge bulurmaz şanay Ömrümün miratıları saatleri sanay Vakitler tutkasalar da birge bulurmaz şanay Ey ömrümün miratıları saatleri sanay Vakitler tutkasalar da birge bulurmaz şanay Vakitler tutkasalar da birge bulurmaz şanay Birge bulurmaz şanay Birge bulurmaz şanay Zülfiye Şakirova. Hazır sahnege Tatar Halk Horun qabattan çakırabız.
düşkəngədir. Məngəlikə gitti yolları. Kumsəklərini üzüb haman yağdırır. Seydə şırı, seydə şınonları. Aleluya.
ömür yolu. Jırlar bilen ata-atamız, koşuluruz bizge. Jırlıyık birge, bizning eli, jırlar şahımız. Şirattағы жыршыбызны сәхнәгә чакырабыз. Россия Федерациясының халык мәгърифәтлешлеге Бөтен ханым алтын медалына лайык булган җырчыбыз Гатауллина тәрҗемә. Сезнең өчен татар халык җыры Агыйдел Каты агай. Сәхнәгә кабаттан кичке утлар татар халык хорын чакырабыз. Муса Җәлил сүзләренә Заһид Хәбибуллин музыкасы Сагыну.
Туған тіл, гүлләр гүлләмәләр бизәп торган тел. Назлыйсың да, иркәлисең жаныңны, ничек итеп күтәримсің даныңны. Сагышның, таратышы назлы тел, иң газизе бу дөньяда азмы тел. Сені зурлап күпме җырлар җырланган, иң мөкаддәс шигъри юллар юлланган. Рухи яктан үстерүче туган тел, һәр милләтнең бердән бер булган тел. Татар барда, яшәр әле минем тел. Ышана бит, инана бит күңел, гел. Мәсгудә Шамсутдинова кие, Галия Галлямова сүзләре, син кирәк. Безнең концертыбыз ахырына якынлашты. Хушлашмыйк без, бары сау булашыйк. Насыйп булсын очрашулар тагын безгә. Керне күңел түрегезгә. Күңел түреге иркен, якты икән, чын яз икән күңелегездә. Насыйп булсын безгә киләчәктә тагын шулай очрашырга. Яхшылыктан, якынлыктан, җырдан, моңнан, җирдән мәңге сыйланырга. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Сезнең өчен бүген Казан шәһәре Юнус мәдәният сарае каршында эшләп йөрүче кичке утлар татар халык хоры чыгыш ясады.